uyğunluğu müəyyən eləyin deyir. Burada molekulunda olan hidrogen atomlarının sayı verib. Ammonium dihidro orta fosfat NH4, dihidrodu isə H2PO4. Buradan 2 dənə hidrogen atomu var. 6 ədəd. Yox, bir dəqiqə. 8 ədəd. Ammonium deyil, burada olmayacaq. Ammonium hidro orta fosfat NH4 2 HPO4 8, buradaki 9 dənə. B getdi 1'ə. Alüminyum hidrosulfat. Alüminyum HSO4. Bura 3 yazacağım çünkü 3 valentli de HSO4. 1 valent 3 hidrogeni var. C getdi 3'ə. Kalsiyum dihidro orta fosfat. Kalsiyum dihidro H2PO4 2. Burada da 2 2. Çünkü kalsiyum 2 valentlidir. H2PO4 2 tane hidrogenini verdiğine göre menfi 2'dir. Buradan da 4 2 vur 2 4 hidrogenimiz var. D gitti ortaya. Natrium dihidro orta fosfatı Y variantını buradan yazdım. Natrium dihidro H2PO4'tür. Burada da 2 var. Bu da hiçbirine uygun gelmeyecek. Cevabımız B, D, C.